Hello, my Matthew to Khrista jan gasu adaw kaye anai inu Matthew songa became to some kendibo lat bam sai the gospel to bahase ndelo gospel to bahase diutad gospel to kumilo to balam became to some kane alinu gospel to bahase malapa buga dimutinga good news to the siloe haisi alinu New Testament ga 93 times to the record to kaye to dine Atuja aliu haisinu habugo liking gospel chibugo liking hasit digani pat milo chiptinga Greek term of chiptinga euagelian chibugo liking asu wami boy parambanu sai pogo translation you sai evangelist or evangel or evangelical chiwe haisi detuja alulei Kawicham chija kumilo chu fibatinga aliu haisi Tingwang lakin dim komja romai sum go makai sum dim komja ali matiu hase tingwang song non ten mide juwe ali non ten mi bazeng na ali tingwang pam ga sun ju mide juwe hati za romai tero go makai sum philam tinga Palamra non phijeng sira kashaibo-e Chiudi Tingwang ni pikhaibo kalen sira Tingwang ni Rapiu Jesu Khrista pen ga su pikhaibo kalen sira tingtheng karingbo juwe aliu nuan ten mi bazeng na aliu haise saibu siak jabam ni wei sira siak jabam ni wei sichiujiu jabam ga aliu to pi sai khamang sa aliu ne sira basunga tingona pe Jesu Khrista hasine wang aliu nuan le ma sai aliu sung tu za aliu malin ga sai kai bi romai mangiu go ta sat of tinga But God demonstrated His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Chiudi Tingwang aliutu dejiukha lungsalo chiubo lenkhai chiubora aliu haisi nuan thiujiu bamuga nuan thiujiu bamuga Kristani aliu nuan lenkhai kai bide chiwe haisi-e aliu len kawicham haisi Kawicham go paku ka chiubo ma saipra ka chiubo haisi alinu Bible ka alinu ngolway 1 Corinth chapter 15 go verses 3 to 6 ka fiki butinga Apostle Paul ni atuja din kai polinu masan ngolway masan bo sarau ni din mu kumja Krista haisi alinu nual leng sai ka bide kati patu haisi mpom ka bide kati pasumbanai jeng sumbanai pa se ringshula mide masan masrau ni dim komja Krista hasina aliu sai kapide chubse the Jews aliu silo chubtinga he was buried patu haisi impom kami boy haisinu pa aliu nuale sai ka sia mi boy chubo masan jap madu khaye hadi the Jews pa ringshulan mi lo chubuko proof ma sai pogo evidence de kani aliu sira lo silu lo chubtinga through the eyewitnesses. Paring solami basai ko mai dung kuga kadis mai ka keng mai kai ming yusong wi mai kuga madule khai mi boy. Chuja paliu go zeng din pen ganiu tanai aliu haisi. Krista go ko wicham lamga aliu chiuluza siluza aliu bamboy. Haisi de aliu lek wicham tu haisi. Hati aliu gospel ka puibom ting romai kariugo sichiuga Kristani aliu sai khai bam tadi aliu nual ko kharale apanu sai khai jabam tadi khade ring sulami bam tadi nang I haisine patu hase aliu ring tinga aliu lungchunga aliu goran ka piu aliu rapi tu jalu khai maga sai aliu hase ko wicham hase lu tolu makhaye maga sai aliu hase ring bo daw makhaye jibo aliu silu buye romai kriu go sichiuga tu jatin khaye chiubora sokumainu Jesu haisi Rapiu Jesu pamunyu din madu pasai kadi tingwang ni patu kasai bgoso piring su kalami boy jibo balung sun sing lam ni malum sai paturan kabira boy jibo seniu aliu di Krista go juring masilo tokai jibuti sai Jesu haisi Rapiu jibo lu khaira le bangim bamme kadi tingwang ni patu kasai bgoso piring su kalami boy jibo chale malum set rale bangim bamme Apostle Paul ni Romai khat go Kristro ga tisa
dinbo rokha balinu silowe kawicham jaini pa ha mangam chu lage juwe palamra kawicham haisi malum lumai hi na tu ran khaira lain tingoni pikhaibo pum ta nei juwe kawicham haisi aliu le pum ta nei kawicham aliu stiu lobo penniu aliu silobo penniu aliu haisi Khrista gu zuring masen tawlo boy Khrista tu aliu silo boy seniu nang I haisi di paling bo Khrista ne ran khai lu mai Khrista gu zuring bolo tawlo mai thiulu sai aliu di mai ku ga habu kawicham je din karalen pagin ba mai posta paul 1 Corinthians 15 ko de mi komja pani daw ko lobo kawicham haisi pani mai ka ki mai ku ga di tuja pi din kalam boy pi ja pani din ron kalam boy tuja pogo preaching ga so haja mai ka kem dum ka ni kawicham haisi chiulu ja Khrista haisi tu bali ring tinga lenkhai ja lumi komja aliu haisi di paling siak bo nang I haise kawicham aliu kuga daumia sai ma sai lutol siak mia sai aliu di mai ko tin kalan ni pagi ba me palamra kawicham haise ali matiu na lenge siudi malum khalu mai rona tingtheng karingbo tawlo raye malum khalu mai rona juring masilo tawlo raye seneu nang I haise di thanai ali kawicham chiulu jabam tadi silu jabam tadi nang I haise aliu lungchun ga lu khailu maga sai malum khailu maga sai haisi ni alene wadi paging habot pamlo buye hatu ja alene 1 Corinthians go ga chapter 1 go verse 18 19 15 ga paul dim komja palamra sing chai cham haise hamira me kugara hatu ja kapang macha me jwe chidi ranklu bo aliu kugara haisira ade tingwang go pumta nei chija tin ni boy sena kawicham haise nang I hasidi lenkhai lu mai tiwe sai masai malup lu mai tiwe sai aliu leng haise kawicham haise pumta nei haisi aliu mai kugadi pi din khalana leng masai pija aliu atuja pau khalana leng pau sali khalana leng pagin ba me chubo din taw kaye chu khai mai ki khai mai matiu na ri ka ting wonu te dam pikhaibo timilo amen